Dalan, kinapudno ken biag. Naimbag nga oras yu amin papagayam. Intay basa ti Proverbio 3, versikulo 11 ken 12. Anak ko, nutub nga ren naka ti Apo, ikasum analaing, ket ibilang mo akas balaag na. Babalawon ti Apo, dagiti ay ayaten na, akas iti panang babalaw ti maysa nga ama iti anak, nga ipatpateg na. Papagayam, intay dinggen ti may sapay apakasaritaan, amay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Andrea! Andrea! Umasidag ka dito kasta sumang patakon! Apay ka di manin manang. Ay na, nabartag ka manin asimang pat. Awan bibiyang mo kanyak, Andrea! Gapo takabsat ka lang! Unay kan ayamanang. Inggatang mo man nga tan iti arak tinasweldom ita. Sayang laang ti bannog mo ang nagtrabaho iti unos ti 15 diyas. Inton kwan, ungtan na kamanan ni tatang. Ay! Kwartak ti inggatang ko iti ininumi nga arak. Isu nga awan bibiyang nyo iti kayat ko apang igastusan. Nawatam, ha? Anya? Oh, adto iti kape manang. Tapno mabang-aran ka. Apay ka di manen anabartag ka iti rabi ay anak. Nagalas akitaan amay sa kaabalasang magbarbartag ka kitden. Nanang, Madi akitaan ang makinaynayon kakit din kadagiti lalaki no kasjay nga agi inumda. mabalin ka di. Didak pakibiyangan. Biyag ko da ito eh. Iso adidak ko man pakibiyangan. Sana bale, kwartak matiigat gatang ko itiin inuman mi nga arak. Ang papanpay manang. Amok anak ko. Kwartam ti araramatem ngagbisbisyo. Ngem bagim mo ti parparigatem. Paisuro ka kumamot Agrubwat kakit di. Taintay makimisa. Masadutak, nanang. Nasakit ti ulok. Da kayo latan ti mapan ijay simbahan. Ay, Adda kayo matgaya man tatang. Juan Andrea. Ay, nabanuga ka nag-sideline. Kasanaw, nagdadakkel a divider dagiti inaramid ko iti balay da Mr. Diaz. Ala, agina na kayong tatang. Mabiit na ang itimplaan kayo iti kape. Agkape kayo pay. Huston to ang makaluto Nay, apay asika lang ti aglutluto. Ayan manen ni manang mo. Domingo matita, awan trabaho na. Rimor manen at tatang. Nagapupay nga rod itay dito'y balay ni Manong Carlo. Ngam nakapanawon ni Manang. Awisan na kano kumaarumwar. Ay, unay meten ni manang mo. Di lakit makatal na dito'y balay. Ay, sugsugak tuman na dya, Karlaw, tapno ikasar na langan ni manang mo, tapno agtalnan. Kasla makaungat nga rod itay ni Manong Carlo, tatang. Kasla amunan no sa dino ti papanan ni Manang. Talaga nga muna Am-am mo una yan ni Carlo ti kabsat mo. Ket ti pag-am-am kak. Ang mga numauman tukit din ni Carlo. Ket ibrik na ti kabsat mo. Ay, nagsayangan nga'y tatang. Sapay nagsingpot ni Manong Carlo. Nagasat ni Manang no iso ti pakiasawaan na. Anya nga ron ti maramidan tayaw. No di mat agnaknakam ti kabsat mo. Ay, sapay la kuma. Ta makapagpanunot mo't lang ti kabsat mo. Bareng agbalbaliwain. Rabiin lakay. Ngem awan pay laeng ni Marlene nga anak ta. Ay, sigurado mabartek manen asumangpet dayjay. Kaano nga tangag nakam dayjay nga anak ta? Saan mo ten adumdum ngag iti pamagbaga? Ay, awan mabalin ta bakit. Nga manusan talat ta apalagipan. Bareng agnakam tumatlaeng dayjay nga anak ta. Kasta ti aramiden ta. Kat buyugan ta, itinasnaban apa nagkararag. Tapno tulungan na tati Apo amang disiplina iti anak ta.
Adto iti juice, Carlo. Uminom ta kabayatan ti panagsarsarita ta dito'y sirok ti kayo. Agyaman ak, Marilyn. Naimbag man, tanalagip na kasi narungkaran. Ururahin kay di kalman, ngam saan kamat ngay may. Iso arimwar kami laengan, kadagiti gagayam ko. Amom ka di nga imayak idikalman dito'y balayo. Ha? Ngem saan ka anadanon? Gapo tarimwar kayo kano akadwam dagiti barkadam. Sukunen ka kuma, tapno agkuyog ta amapan makimisa. Diyak namin nabasa ti message mo, Carlo. Rabiin, idi mabasak. Nag-message ka gayam. Imbis amapan ka makimisa, ngem napan ka laang nakiininom ka dagiti babarkadam. Sana bale. Sagpaminsan lang matikas diyang aramidak. Bayam, bumawi akto inton sumarunong nga aldaw. Inta makimisa, inton Domingo. Ay, amom ngamin, amakalusot kalata kanyak. Nusan ka lang ay ayaten, nagpasugnuda kon kan ka. Daytakat ti kayat ko kan ka, Carlo. Talaga nga ay ayatan nak. Kanayon amaawatan nak. Husto ka, Marilyn. Ngem saan kumamat akanayon akastoy ti aramidam. Naalas akitain, amakinaynayon ka kadagiti lalaki nga agiinom. Di kagdanag. Saan kunton nga ulitan ti kasjay nga inaramid ko? Nagawid ka din ni Carlo, anak ko. Wala nang, di na ngamin kayat amapuyatanak. Nang runak at adatrabahok inton bigat. Nagasat ka, gaputakas ka ni Carlo tinagbalin anobyaw mo. No sabali lang ata. Ang mga no in-break na kan, gapo iti ugalem. Nanang, saan to nga aramidan ni Carlo kanyak ti kasta? Gaputa ay ayatan nak unay. Di mo ko maabuswan ti panagayat na kan ka. Ang mga no agbabawi kantong ngam naladawan. Awan ti rumbang apagbabawyak, nanang. Kan maysa, amok ti aramidak. Adda akon iti husto nga edad. Iso abaybay andak no anyaman ti kayat ko nga aramidan. Baliwam ti ugalim. Managpabain ka launay. Anya kayo mo tananang. Didak man bagbagaan. Gapo ta amok ti aramidak kunak langarudan. Ay, ala. Makamu ka. Ngam di na kamin to pabasulan no maisagmak ka. Gapo iti kinatangkan ti ulaw mo. Sige lang, kakatuan. Aginom tayo. Kakaiso na Sabado ita. Awan serat tayo iti opisina inton bigat. Madimat lang. No puro trabaho ti aramidan tayo. Sana bale. Kanayon mati overtime tayo. Aginom tayo. Ngam saan kumamanan asobra, Marilyn. Laglagi pam. Dandani ka na isagmak iti naminsan ang nagiinom tayo. Wen ka di. Unay lakit din adanag mo, Arnel. Sana bale. Adda ka matamang yawid kanyak. No masubraak man ti uminom. Anya? Basta di mo sobraan ti agbartek. Kaputa ang mga numaisagmak ka. Wanan. Saan ka kumamat ak killjoy, Arnel? Karugrugi tayo pa lang, agsersermon kan. Alakit din. Aginom tayon, kabayatan, ti panag-iistorya tayo. Tagay, kakadwa! Kasano nga Marilyn. Nagpapada tayo mo na nabartak. Nasubra akong tinaginom ita. Saan ka na may tulo di dya balayaw? Nagawid kan tulat ta. When nga rod, best friend. Agdiwar-diwar ka mat na magmag na. Angam di nakpakadanagan. Kabaulak ti agkawid asisyak. Ne. Adaytan ni bakit mo. Agawid kayon. Kaagawid ak matan. Sige nga rod Agan-anad ka, Marilyn. Di nakpakadanagan. Kabaulak ti bagik.
Sanak met anabartek. Naglukon. Saan mat na dito iti balay mi? Sa balik tinang iturungan ti taxi driver iti taxi. Sapay nagsipngat. Sapay maulawak. Gapo iti nainom ko nga arak. Nagloko matanday dyan taxi driver. Ay! Da kayo ang lalaki. Amoyo ka din sa dino ti balay mi. Ha? Amo ka, miss. Lukat mo. Itulot kayo di balayo. Ipanda ka pa di langit, ha? Nagbastos kayo matan. Ay. Tidak matbastosan na. Gapat tidak kabalan. Kasta kaya ma. Omega! Bukan nak! Ah, Manang Marlin, apay kasta tilangam asim mangpat. Napisang-pisang tikawos mo. Pastrakan na kumapay, ading ko. Sige Manang, sumra ka. Nanang! Tatang! Addan ni Manang Marlin! Pangasiyo! Umay kayo ditoy! Ayan yan. Agsapan. Ngam italang ti isasangpet mo, Marilyn. Nay, apay akas na tila nga manak ko. Pisang-pisang ti kawis mo. Marilyn! Nay! Apay akas na tilang ama. Asino tinangaramit kan kay tikastoy? Diyaga mo dagi siya lalaki, nanang. Awan na ramida, gaputag may sag. Kan nabartag. Ay, una yan. Dahito yan tay kanayon ko nga ibagbagakin ka, anak ko. Naisagmakan ka po iti kinatangkan ti ulam. Pakawanan da ko matatang. Sabay ko matamaikan iti hustisya ti kastoya na pasamag kanya. No dimngeg kala kumaidi ka na kami. Saan kumaakastoy tinagbambanagam? Nanang. Kasano tayo nga rod nga idarom dagijay. Mailasin mo ka di dagijay anang idadanesken ka. Saan tatang? Gaputan nasip ngat iti dayjay alugar. Hanggang panagkunak. Ada pa kainaigan ti taxi driver anang itulod kanyag. Gaputa sana dito'y balay tinang ituludan na kanyag. Ininto taimbagak mat. Hala, intayo iti police station, itamot lang. Nadamag ko tinapasamak, Marilyn. Pasensyakan Saan ka na itulod iti day arabi Ay, nasubra at mo't lang amin tinaginom. Ay, makunkonsensya ak, gapo iti napagtang mo. Sapay saan amasapulan dagiti pulis dagiti alalaki. Ay, masyanakan ka, friend. Basol ko matlaang ti kastoya na pasamak kanyag. Natangkan namin ti ulok. Marilyn, sapay ko tamagunod mo ti hostisya. Sapay kumaa. Natangkan ngamin ti ulok. Saan mo ta nagkurang dagiti dadakkel ko anang bagbaga kanyak? Jak impangag ida. Ala, di mon pabasulan ti bagim. Saan mo matanagayatan tinapasamakan ka? Ayun gayam. Si marungkar ka din kan ni Carlo? Day tapay ti may sa pagsakitan tinakam ko. Di pa'y pulos imimay di ti balay. Di na kinawagan apulos. Nalabit ang nasakit tinakam na. Gaputa saan ko at tinungpal ti karig. Asaan akon amakipulapol karagi ti lalaki. Nukas diyang agiinom kayo. Saan mo't siguro? Urayam laang. Nalabit ama kumikum laang. Isung awan pa'y oras na amang sarungkarkan ka. Manang Marlin, rumor ka dito'y silad mo. Adda ni Manong Carlo ijay salas. Kaya't nakakano ang makasalitan. Kasta ka di. Sige,
ibagam nga urayan nakbiit. No pa'y mabain ako masumangukan ko na. Iturturod ko na. Amang ano ibaga nang agwin naswas kamin. Anya, saan mat siguro manang? Alakit din, urno sa muntabagim, tarumarkan dito'y silad mo. Kumusta kan, Marilyn? Pasensya ka na. Uy, talangan na ka umayak. Carlo, kagura na ka di. Anya iti panagkunam. Pakawanan na kuma. Jak dimngag iti pamagbagam. Ang jak nagayatan ti kastoy na pasamag kanya. Amok deta. Ngem no dimngag ka kumakadag iti pamagbagami idikan ka. Nalabit analiklikan ti kastoy napasamak kan ka. Pakawanan na, Carlo. Ingkarim idi. Alikli ka mong dagiti babarakadam. Ngam saan mo atin ang palda karim? Anya itatimbungan na. Basol ko no apay na isagmakak. Nga magbababawi akon. Ikarik, agbalbaliw akon, Carlo. Rumbang lang agbaliw kan. Katagbaliw ka, para matlang itibagim. Carlo, agbaliwak para kan ka. Ay ayaten ka unay. Pakawanin nak. Ngam nasaysayat siguro. Nuwaswasan tapay lang ti relasyon ta. Kaya't ko pa'y ti makapagpanunot. Sa bagay, ninamnama kung ti kastoy ang mapasama. Sige, itid ko ti wayawayam, Carlo. Sa anak matkit din amay karikan ka. Gapoy tinapasamag kanya. Pangasim. Di mo ko mapanunutan aday ti makagapo. No apay amakiwin na swasaken ka. Kaya't ko lang agpanunot ka. Kan mamimpinsan nga agbalbaliw ka. Awan na saya at nga itdan. Ti kinatangken ti ulo. Nanang, tatang, nagsakit ti kastoy na pasamak. Nakiwin naswasin kanyak ni Carlo. Nagsarita kami kini Carlaw sa kabayaping manaw. Ket imbagan na ti rason no apay anakiwin naswasken ka. Tatang, Ipakita mati pa nagbalbaliw mo. Tabarang agsublintukan ka ni Carlaw. Ay, agbalbaliw ka para itibagim, anak ko. Asaan laang apara iti sabali a tao. Paisuro ka. Tapno saan nga adda madadaol ti biyag mo. husto kayo, nanang, tatang. Kat ang yaman ak. Gapo tada kayo ti impay ti Diyos adadakkel ko. Agyaman nakitikin naman nakaawat yun. Dumngeg ka iti nasaya at apamagbaga tapno saan ka ama isagmak. No natangkan ti ulom, siguradong agbabawi kanto ngam nalpasan ti amin. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, anay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Arlene Agustin. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti ang PBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itiin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.